Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abapostoli, amapostoli, bingelela abefundisi bonke kwelihle igama lomfundisi Jesu Kristu ophilayo. Bingelele bonke abazalwane kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Yithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Igama lami ngumama Mkholokothi, Soyama Daily. Bengithi ngeke ngize ngisukume nami ngibambe leli lokuthi abavakashile mina ngisekhaya. Amen. Kodwa enhlizweni yami inkosi ivusa izwi eyasinikeza lona siyoqala ukuhlangana eHammersdale. Elitholakala lapha encwadini abaseRoma chapter 13. Amen. Sifunda abazalwane abaseRoma chapter 13 uverse 11 to 14. Yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni, ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi lesaqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela, imini isondele. Ngakho asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi ngokufebe namanyala, kungabi ngokuxabana nomhawu. Kodwa yembathani inkosi uJesu Kristu, ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko. Inkosi yayisiphelelizwi kuthe ngelinye ilanga ngiguqile ngithandaza, inkosi yakhuluma ngevoice yathi indawo enikuyo ingumhlabathi ongcwele. Yaphinde futhi yagcizelela yathi angishi ibranch yaseHammersdale, ngisho indawo enikuyo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela kungumhlabathi ongcwele. So bazalwane, mangabe lisilelizo silahleni konke ngoba insindiso yethu siseduze kakhulu. Ngibuka kuhlangana neprofesi omunye umzalwane ayithola uzoqala ibranch yaseHammersdale ukuthi kuzobe sekusondele kakhulu kuya kwenkosi uJesu. Manje inkosi misiphalelizwi elilabo abaseRoma chapter 13 ngabona ukuthi uNkulunkulu oyiconfirmayo izinto azikhulumayo. Futhi siqonde nokuthi ukuba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela akuzusifaka ezulwini, kodwa into ezosifaka ezulwini ukuthi sembathe inkosi uJesu Kristu, ukuthi sibe ngabantwana bemini. Noma ngabe abazalwane bayasibona noma abasiboni, kodwa sibe ngabantwana bemini. Singakhulumi kakhulu, singalishumayeli kakhulu ivangeli ngomlomo, kodwa izenzo zethu zimveze uJesu. Bazalwane, insindiso yethu sisondele kakhulu kunesikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Kodwa uNkulunkulu akathandanga ukuyibuyisa indodana yakhe sisahlezi la besihlezi khona sithi siyakholwa, kanti mase sifika ekhaya lethu sabona ukuthi besingeke sihlwithwe kanye nebandla. Kodwa futhi ukuba kule ndawo ukuba sentabeni akususenza ukuthi sihlwithwe. Into ezosenza ukuthi sihlwithwe ukuthi silahle konke bazalwane, siqonda ukuthi sisendaweni engcwele. Waphinde wakhonfirma komunye kulo mzalwane ukuthi leli sekuyibandla lokugcina. uNkulunkulu alivusile, sekuyibandla lokugcina. Kuwumusa lokuba kuleli bandla lokugcina bazalwane, nokuthi sithole ileyo ndlandla yokuthi kuleli bandla uNkulunkulu alikhethile lokugcina sibe khona. Asiqondeni kodwa ukuthi uma ngabe ngempela sikuthi masihleli ngasodwana singabi ngabantwana bemini, asizudlithwa nebandla. Yilokho nje bazalwane okubeka enhlizweni yami ukuthi asibe ngcwele bazalwane, ngoba indawo esikuyo uNkulunkulu uyishilo kimi ngevoice wathi indawo esikuyo ingumhlabathi ongcwele, ongekho ngcwele akadingeki.